No te rangi nei I whakanui ai te huritau ko tahirau o te poukai o rākau nui. He marae pātata ki kāwhia kei te tai hauauru. Koe nei tētahi o ngā poukai kau mātua rawa o roto o Tainui. He ai ki te pūrongo a Kingi Kiriona, he nui ngā rerekētanga kua puta mai anō I tōna tīmatanga. He aha te huritau, pēnā kāore he pēne, pēnā kāore rānei he kai kanikani. Te tuatahi tēnei ka kite I ngā mātou whānau katoa I ngā pō. Tūkahana, te hoki mai ki te tautoko I tēnei paukai puna kai. Ko tahi rautau te paukai o rākau nui e haere ana. He paukai nā tēnei tipuna nā puke hua I tīmata I te wā te kaumāwha Noaiho tōna pakeke. Engari nānei tono ki te king. Ka kia tu te king I a tāri ake. Māku he kia tu. A te wā, te tau mahi ai koe tō paukai. I taua wā ko ngā kai o te uru, tētahi o ngā take I rongonui ai tēnei paukai. This bird here is a crackleberry. They boil it up for several hours, about 4 hours or so. And then they dry it out and then it's ready to eat. Engari ko te pauri o te iwi kāinga, ko e nei kai Māori kei te tangata whenua haere, hei kai noa mā te hinengaro. Koe nei ngā naihi, koe nei hoki ngā tēpu I whakamahi ai I mua. Ko te kōrero ko tahi rautau ki muri I horapaka toa tēnei marae ki e nei tēpu, I noho te iwi ki runga ki te papa ki te hākari, aha kua manuhiri, tangata whenua, ka hui ari ki rānei. Kua rereke pēr te āhua o ngā tēpu me ngā kai ōrunga, engari mā te aha I te ora tonu o tēnei tikanga, ara te paukai ki rākau nui, ko tahi rautau, I muri nei, Kingi Kiriona, te karere.